Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinina atamatapana pangallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya wattu mak barakae tasukuru maraja lau risese arajanganna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Rigau angkata nawiring adisi disingang nani ajap-ajapang nato pada angka hadire rilalanna iya onrong napak barakai pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tanda lupewi kiringangi lauri ale malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinina atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah iya waniwe tomutamana riwani maka 20 na apa? 20 ni apa to? Ya. Ya. Maka 20 na apa ompo na ulan Ramalang. Ya. Berarti 20 ni telu puasa laba. Ya. Ia ko asosinengi na lepat tawe berarti patangas semni kapan? Ya, ia ko sosala 5 ngasem ni. 5 ngasem ni. Jadi ko asosala na lepat tawe kamu panangasona. Ya. Nari makona na rude na isa dingi ulan Ramalang macawe ni masimang. Dene na isa dingi bulan Ramalang melok ni salaiki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur alhamdulillah oke masih kita makun rena peni dituga gawita perubahan. Ya, peni semangat wita. Ya. Oronina wita peni maluangi jahanuna ruangan. Sinina tama-tama malabiku sulasura malabiku angkiri amasiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah iya watue iya maelo riala papali sarilalanna iya cara matarwewe sedi hak desa na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nabita sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaruddu du'auhum angkatallu tahu angkatallu golongan narik ko marilo doang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala de na itolak parilo doangan nari pengallahu ta'ala. Yang kelinga madeceng mudah-mudahan kamu kue dia. Ya. Angkatallu tau marilo doang narik ko marilo doang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala itarima lampu parilo doangan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Iterima langsung perilodoangan dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. De gagal lawalawewi perilodoangan na iterima dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Salasatun la yaruddu du'ahum nasa nabita sallallahu alaihi wasallam. Kega na yeru nomor sedi. Nomor sedi. Tercatat ni. Zikrullahi katsira. Zikrullahi katsira. Tau megai masikri lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tahu itu rumah sikri mak darari mak dampirampewe ri asam marajana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah masikri ina fuadai na tapu-tapu na rampe-rampe asanna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya rega na tapu-tapu wi ya katu. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikrullahi katsira, siaga sebanyak-banyaknya. Dega batasanna.
Ia ko tulis tarah 100, baca 100. Ia ko tulis si sebu, baca si sebu. Ia ko tulis 2 sebu, baca 2 sebu. Ia ko tulis 10 sebuna, baca 10 sebuna. Dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sini nak tahu matapai. Uzkurullaha adam pirampi kiri pengalau Subhanahu wa taala. Dzikran katsira nasama makdam pirampi maiga riasan pengalau Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Naya tahu angke matu si mata masikri lillana yaitu matu tahu de nakanna rakko matu de na marakko lillana rigo angkana yerwatue marakko mana tahu magi na marakko pabu nasaba serang yerwatue siage tanah serang annang ulan na de. Ya, ko di kampung biasa peringaraku pura seralampi annang ulan na masih mak tahu napa annang ulan na si ulam bilagi de gaga bosi tappa mau sini apalagi kudung pulang ya. Dalam sejarah dunia pura seralampi selama 7 tahun nega masero masana Nabi Yusuf alaihi salam seralampi 7 tahun. Coba tabayangka gere 7 tahun seralampi. Siaga matu terjadi serang yang kasih diri wa maka da 30 tahun seralampi tanah podo dini rapi rotui 30 tahun nak tanah podo dini rapi ya nero watui marakku manang tanah-tanahnya aja memen ni pau olok-olok aja memen na rupa tau weir watui marakku ni jekna degaga maka deni sabai masih samana kigeru ya Rasulullah wattu maka dadiga gatau dina na masih sir wattu sangadinna tau mata pair wattu yerulilana matu taniana we ricaki taniana banmi ke ricaki taniana es buah-buahan ricaki aga pale ricaki yerulilana marica riga unkanaru dina paja na pake rulilana masikri laur pengallahu subhanahu wa ta'ala imni rumatur turinanku gangkana na marica lillana imuna sabakir masikir ya poiro tau na pakai lillana turimaga sanna turima gosip au masih sama gitu cede gosip sih cede cerita sih ya sida pena ma wadi jaji sida pena mi mak balo-balo tali sapana boto pena na cerita na kada masimpu ita na masimpu na maroa jadi jaja memang masih sama tu ya ya siapa tahu matu engka gosi pi pacar mana kadai tegere pacar maring pacar mer mat pacong ko celai matan ri songko na si tandring si babar seru benar. Desi nama te timun, desi nama te tapi timunnya si turiko-riko do, si bawa matana. Mungkin. Au masih sama nama tu tapi tong keji mata masih kiri. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tong ke masih kiri bayi waktu tatona tudan liuna itu mati pas selama di pengelatan. Subhanallah. Sikri baca tasbih agaya tasbih subhanallah baca tahmid agaya tahmid alhamdulillah baca takbir agaya takbir Allahu akbar baca hauqalah agaya hauqalah la haula wala quwata illa billah baca basmalah agaya basmalah bismillahirrahmanirrahim jadi maka ada amma matu protokole marilah kita memulai acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mati mana jamaah maka ada basmalah. Tania ero ya sengi basmalah singkatan daripada bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Mati mana kada wae. Nak kada imer na surangi nasa ketua pentinti maka kada baca basmalah itu nasa baca. Baca tahlil. Agak baca tahlil, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah tahlil. Ya. Jadi ko bahasa Arab na maka de tahlil, ya ko bahasa Ugina maka de matahalile. Ya, matahalile. Ya, maka de no dikije nasa matahalile, matahalilmi ya mo. Ya mo itu. Ya. Nak kada bid agari matahalile matahalilmi de ya mo tu. Ya. Jadi ko angka tahu na caca matahalile tawe dia bisa maka dah agan itu pak setan ni itu caca timing kelinga baca tahlil la ilaha illallah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam riolona sahabat jaddidu imanakum pakabarui itu mana tepakmu update ko bahasa modern maka update itu peta ya bahasa anak upgrade kita peta ya. Jaddidu imanakum pakabari tepat maka di sahabat kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah peko carana ipakabari tepat suruna pun Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru bi kalimati la ilaha illallah. Akthiru bi kalimati la ilaha illallah. Tapamigewi baca la ilaha illallah. Bagaimana? Ini kau kurang-kurang yang malam-malam masa di tempat tak tapamigi baca la ilaha illallah. Sama sedih masa sedu. Makanya itu Pak. Magi itu biasa torelota nariko angka tau mate, ya. Magi biasa torelota nariko angka tau mate nada kan isi di ada matahalile, ya matahalile. Magi nasaba itu tau nakane musibah menurun-nurun tepak nah. Ya. Jadi batena torelota romada kan si di tasia melembut, ya. Lembut dega lagi sene lon koros sehingga nadakan isi di 10 nih 10 keluargana nol ini pokate nol ini po imam supaya nangero keluargana karena musibah angke bantu di Allah Subhanahu wa taala barakah nasi kiri la ilaha illallah itu. Itu biasa nama tahlil itu mele bantu ya kurang-kurang makanya aja tahira kun kata nak musibah mandari kana nak denerisem wajar apalagi kau kini makan de mak deperi sabaraki bu sabaraki agak biasa napa beleng macam mana tu kau tanya iko mulai iko negeri mulai biasa mapakor tapi to pandita toriolo tarol dena pakor modelina rumah tasia tudang isi pulung masikri matahlil maka itu akan menjadi obat bagi orang yang terkena musibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ay makor, imana ro tujuan naro, iya. Digaga pada tujuan na, iya. Aja si maceng itu maka ada bid'ah, bah. Masa mak baca tahlil bid'ah? De masa ibaca la ilaha illallah gargeri baca la ilaha illallah nato tamaranaka, bah. Julu pakanja ke julu sini na tomato malabiku angkere masiri pun Allah Subhanahu wa taala loni mai bijak ke kita melihat baca panandungan baca istighfar ya makanya itu biasa tuh pakai tasbih ni tahu angka sikiri pakai tasbih biji tasbih magai wadi gate matasbih namo degaga ta wadi gate masikiri namo degaga tasbih wading degaga persoalan cuma agak bedana ye ko angka tasbih si bawa degaga paling kita bisa bertahan 100 ko yuli bertahan tapi ko angka tasbih yuli bertahan insyaallah yuli baca ye de ne sele sudah ngatai madar yuli baca tasbih bude di sele rata iya ne atas aga ye tasbih pada milona besi baranie
Agi asa besi berani natarik. Magai ia nanti besi berani natari ati supaya meringerang iri Allah subhanahu wa ta'ala. Coba nih gere, ya kong katau matas be pasti subhanallah subhanallah. De panang kawita Pak Abu, tau matas be elok teripi nailung. Matas be tetil-til na pelok teripi. De panang kan. Aga yang paling maka inilah menjadi wasilah meringerang iri Allah subhanahu wa ta'ala. Aja si musi salah-salah di jamaah masjid takwa palai si salah-salah gara-gara tasbih mi. Hai paje ini ke si iruna cacewi kita weh. Na cacewi ko gara-gara mi si salah-salah ki. Aja nah. Aja na iko deta melo matasbi aja na tapi aja lalu maceng ite matasbi na sebab mage madu sakit deta sadingi aleta. Mage taceng ita we meringar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padangi pertemuan pertamaku kue maka itu peringaran nate pak dena pada manang. Iko katau makanja limitana atau pancedini pungalatala makana subhanallah. Mitana nu subhanallah. Angka tahu pak atin nate ibantu pak kasih ibantu pak. Ibantu panapa makanya peringaran. Maka salah satu bantu ala ini tasbih. Ala mie. Ala pada mie mie. Aga melo tengkelinga ko dia pakai mie. Maparoni sadaku dia gaga tengkelinga ko. Oh, mapakutoni ro model ina alat. Alat untuk menyampaikan. Aja nanti salah-salah di masiri ke maka deh. Aga na jama jero pasong ko celar na tu si salah-salah mu pijero tawe. Padahal palebang ke jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Angka panguluta Imam Ibnu Hambal. Yere Imam Ibnu Hambal jokai okobolana buli sampuleng melo masu na deni semaka kega melo law. Buli sa kega melo law. Agine rojo ke bawah mi mak buramal maka tende kalatu. Jokani. Purane rojo ke matar rugangkan rutu se di kampung dega aga misangi maka de tahu itu pandita maraja. Latu risedi masigi masempajangi. Masempajang mangaribi. Puram sempajang ngaribi na tajang isa. Melo mon rumah beni ko rumah sigi ya cenge ko panitia masigi ya cenge ko na sabamage digaga misangi. Ya. Dene risang. Digaga. Maka de topan dita maraje. Takong karo kor nang jemaah na masigi na podang maka de ko makutu okobawan ni bolako lo mak beni. Lalu ni mak beni ko bolana. Purana mak beni ko bolana din rero mak beni baja ele kebetulan nginang pun jamaahnya jama-jamanna pak balut cerek bu campuran pak balut boka pak balut minyak gimana apa di pak balut gola pak balut campuran ya saya ayah saja campuran campur ya. Lawi kor pasanar lawi kor merona rumah balu yer nangir pak balue angka hal luar biasa na saksikan alena riguta Imam Ibnu Hambal aga luar biasa na katani maka dero pak balue ye ko mapataralay ye ko angka taw mali warra ye ko naula ayna liter yer warra de gaga na baca sangadin astagfirullah ye ko angka taw mali boka astagfirullah masasung yang kata nasasung astagfirullah irba ada baca gangkana herang yang lena riguru temita inang tawe pa balue munru korta kajena na perhatikan ye ko angka mangali irba na baca astagfirullah ye ko digaga pangali tudangi irna baca mataru astagfirullah ya putu biasa ini kong ka pangali sibuk ki ye ko digaga pangali ya le ro HP wele pu taba mataru minre pursi minre le ponong siawa gangkana kong kana pangali melo makutana siagal line boka itrimo per HP we yursu mak de meni pangali napa kimenga atanna mak de mana pangali apa HP wa yursu aye digaga astagfirullah Rewan inangero makutani mantaham pengulute mantaham bali maka desia tahun ni tapogo iya gaga maka daniero ye kurang lebih ni anan ni 10 na tahun tirun pa astagfirullah maka dini mamam bali aga na pak baraki na turimu baca ye aga nasangi alhamdulillah pak baraki ni de gaga akataku sangadin angkai na pabuli pungabau subhanahu wa ta'ala de gaga parilo doku sangadin angkai na pasidu payang pungabau subhanahu wa ta'ala sangadin na dimi di bawah maku kede pana pasiboleng ka pungala ta'ala
Pak Bu, si di meni bawa maku ke makka de nero. Penasaran gi guru tema, aga nero nakka da yero. Melolak dekat siruntu Imam Ibnu Hambal letuk maku ke di posiruntu. Maka cakaca alina ngiruku mingkalingero. Mingkalingero maka de melolak dekat siruntu Imam Ibnu Hambal alina nani wa macurita. Letuk maku ke di pana pasi dipang Allah Taala. Maka di sini alena yang guru tak bisa gero Imam Ibnu Hambal kada dia bisa ni namilola ada kasih runtu. Wi maka cakaca matana alena yang guru tak Imam Ibnu Hambal ni tero maka de nier nangero situngan na iena mukbi ka lu jokke na mukbi ka pasukai iena tu iya na Imam Ibnu Hambal neng kelingane rumah kalian Ibnu Hambal dena sadinga lena terina ka do alena ngri guru tawe taku kasi melola ada siruntu ya siapa tahu ke maka do taku melola ada kasiruntu pasung ko celai ya mandra seketu terpase mini wole jolo cili lo mundri luar biasa ya luar biasa magai ini nasi jamaah Pak Berakin ini tunasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mal lazimal istighfar nigi panandungan baca istighfar jalallahu lahu min kulli hammin faraja nariko angka susah nauloiwi angka lala patuju riweringi Allah subhanahu wa ta'ala wa min kulli daikin makhraja nariko macipi-cipi papina dinna masusah-susah papina dinna bekka ina di papina dinna angka asa ginanga riweringi Allah subhanahu wa ta'ala neko masusah-susah pina ditabu baca tapamigi baca istighfar astagfirullah wa razaqahumullahu min haitsu la yahtasib riweringi dalle pole ritanri sana-sana Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Itu yang pertama, tau megai masikir lauri pengabaw subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perelodonna tau iga bawangi. Tau itu natunaiye. Ya. Tau ipat diriye. Ya. Tau iga bawangi. Ya. Tau perelodonna tu makoro si teru-teru itarima di pengabaw subhanahu wa ta'ala. Nari makwana nari idi atanna pengalah ta'ala aja mutuna tunewi pada terupa tau. Idi tau mawatangi aja mutun-tunewi tau madodonge. Idi tau magalai aja mutun-tunewi tau malamai. Nasabah magai naupan itu marelodo dari pengabaw subhanahu wa ta'ala. Itarime perilodo dari pengabaw subhanahu wa ta'ala. Idi tau sogie aja mupakatune tau kasia-sia. Ini to ke pangkai aja mu pakaryawi rakyat biasa gangka na muga bawang nasabak magi naupan na marilodo dari pengabaw subhanahu wa ta'ala itarima lempu parilodongan dari pengabaw subhanahu wa ta'ala angkasik diraja dito na malampe angkasik diraja Pak Bu yero rajai melolak dak mandri bale waktu na melo mandre bale nauli algojona algojuku loko sapar nga bale mici nalak ka mandre bale jokani algojona dua siapa ku kampung ero kebetulan waktu maraji-raji balewe ya siapa kebetulan kasih korong ke koro rakyat biasa ero rakyat biasa ero mapamula tatepi tu ele nalo jok karisalo jala tati apa ni ariwe de mana gaga mo si kalica mo bali natikkan namu meni bali bicu de to gaga natikkan. Woi, luar biasa itu Pak sabar anak pajalan. Ya, turiampa. Ya. De gaga.
Sanero naliwan ni setengah na 5 de pagaga. Aginya patu ini se direkada makade iye mani cicange ye ko ye na cicange wapya jalaku na de nagaga ai pasarana madena magi pana pasara capu mana dukunan rewe dukurang ko benina na de gaga bali na pular rewa akade mandra sekimatu na nanna kiki mak na matur rewa nakade capu-capu bawa dukunan re itu gaga bali na puliang cawi biasa kapan na nanaki bapana akhirnya ru napiang bismillah Allahu akbar napia jalai Purana napia jale pan si geteng ay sir na pikiri ke maka dadwe ditu gana tak gala jale ukuyawa saloe napa to ngan nagatang apa magasana maka kaddo nagatang ternyata ero nagata lulumu tapi makado way balulupu yawa pak tani apa tu nagat wuri pagaji tu pajale tu ko lulunge bale pokoknya jenci Tatan mer pajale pak malunrakang yanrero malunrakang ipinak dingi ko itikang ibalene ko yanre na daktang waktu na nagatang unro lupone ro pak nasorang ero jalewe oko to na juwe na palupa yawa kamoy nasaba magi unro lupo gangkana na pindero tanya patu bale lupo na runtu unro lupone ro na kokong ero balewe magasuma mak dinri mo piko na yaw nakukung iro balin mak dinri mo piko na yaw na iro napa abdirin na siya jalana napa liboy jence je juka samana din akan riutun ang amputu na juka napa ku riu renuna letu iro sidup paminanangi takap punangi anu na pasukan na rajai sapa bali nakau angkan iro to lolong le agasan na tok bali nale iro bali na ro jamain dimuliakan Allah naliru balina ru na pasa iru male na pasa de na mi mabirengi na pasa ai je kesiko to bia to malam maki ye algo je ye wade gaga terima reni atinna nalewe etana kesi itajeng mapamula tatipi tu latu asara na pelolo ang kasi lolongan nala siya kasi na madari ni aja ni tebate na jeni kapoponi jeni tanala situ ya aga komen ya sembarang Makassar ini kapan nala sih akhirnya agak na puada jemain di belakang Allah maka di bawah ngatin puang napitangi araja kosongan na ukko iya puang ukko atamu puang puang apitangi raja akau songan muluri alina bawa na pa bu maka di bawah puang napitangi araja akau songan na lori atamu puang puang apitangi raja akau songan tak lori alina akhirnya letu nangir naku kungiro raja rio paraja bita lolonga bale dini semaka dapu maga puliangan naro asa na pasar ni na watte ni na jannu ni na bale lopo ang kamana ni modelina na tunu ni iya ay pokona nande ro raja purana ipatala nande makomo nande na aje kan lenya peringanan tapal dit na tokdo buku nang kokor buku na bali na tokdo limana gara-gara niru di mana ro ina ro nalalangi turi manen ni iru lasai gangkane yang putasi ye ko angka dotro nalawi maka dero dotro ye panama disi limata na reke itapa si limana pure si tapa manen ni si iru lasai maka des ye panama disi na reko itapa si ye mana namenga iru rajai letu meneko sikune itapa napa minga noli ero algujuna algujuku loki mijo lokwe ya yero bale wero kege mu poliang yero bale nakade utikang nakade de gara-gara mi mi agaga na mi bale na sabari mo pakum de le desa napa milo na pomakade sitongan na itu kasi ina bale na pajale upas samale tari kasi wale pa mito ka lece di ka matu di gaga bale runtu makade ni roje gara-gara yena tu napako ka na chala ka pong Allah subhanahu wa ta'ala gangka nero lomoli ero ni gero bal lomoli mangolo ko rajai purana mangolo rajai mapatu rajai melo dampeng nasa mage dini sa melo dampeng sehingga purana muya dampeng mak dakku limana jamain dimuliakan Allah hati-hati ki idi jamain dimuliakan Allah nari makwana nari idi
baja sangadiye idi atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala nama kanja-kanja jama-jamata makanja-kanja wasili nagaluta makanja-kanja wasili negara darata makanja-kanja usahata mendri pangkata aja mutaliwa-liwa lori padat tarupa tahu aja mutak kabo-kabo aja mutak kalupa di pengallahu subhanahu wa ta'ala nasaba iya ko pengallahu subhanahu wa ta'ala melo pata bali wi itu kadange melo malamanang itu ia manne ia dati kum payakun nala silaluna pengallahu subhanahu wa ta'ala di gagama watang sinin na tumatong malabiku sula-surang malabiku ang kerya masiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yan naritu pemimpin yang adil de natu-natune rakyat na bahkan nalindungi wilayah na maka mapakoy modele ne iterima langsung periloduan dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak dampengi kamaraja nari komalan pilak dai cara maku ya. Maku toro pemeng siapa tahu magasane melupulak dai cara aku bisuaraku tak dampengi kamaraja. Maka deh melupulak da sarana pasungku celak tak kita kena taruh. Umpamanya tak dampengi kamaraja jamaah yang dimuliakan Allah. Nari komilu kimi te cara mana pasungku celak terbuka matu ku HP ta takati eko YouTube Ustaz Hamka Adamah ya rega Makalipu channel alengi mapakwe aja nama pakwe bikin sakit hati ya aku masa dakwai pakwe ini na teman-teman lebihku yang kerja masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.